Kiroko kiega kionekanaga rucini na kuri muingi wa itura ria West location mwena wa Nairobi West marokire gutanahirwo mithemba ngurani ya irio ni gikundi kimwe kia andu a wendi mwega. Muingi ukionekana gukorwo na gikeno ni Utana uyu. Imwe wa indo iria matugitwo nacio ni mithemba ngurani ya irio kuria mamukirire na njira baciriru gutigirira o mundu ni amukira Utana wake kuria family citanyihiire 160 cigunikite. Leo watu wengi wamejitokeza hapa kwa chief, tuko kwa chief compound ya chief, na wengi wao hawajiwezi, na kuna wenye walemavu, kuna wenye hawana kazi time hii ya COVID kwa sababu unaona kuna unemployment, a lot of it saizi. So tumeona at least leo tufanye kitu kidogo tuwasaidie hao watu wenye who are needy in our community. Kurigana na arugamiriri a gikundi giki kiria kiambiriirie mwaka muhituku, moigite makoretwo makihothithia mbeca kuma kuri family ciao na arata niguo gutigirira ni mahonia muingi, na oho makirumirira ritwa ria ohoyo makan riria ritaukikaga ta mami mwega. Kwa chief kusaidia hawa mama na wazee wale ambaye hawajiwezi. Tunaomba kama sisi ni Hoye Maan community, kama kuna any NGO ambayo inaweza ingia kati kuja isaidiane na Hoye Maan, tusaidie wale ambaye wanahitaji kusaidiwa. Utana wa irio ciki muingi uyu ugunikite naguo gikundi giki manyitanire na muingi uyu ni mahotire gutheria itura riri kuria mamareheire indo cia kwigitira na gutheria mitaro na barabara kuria muingi uritio kunyitanagira na kurumirira kionereria giki ya gutigirira matura mao ni mathera hatari gweterera thirikari. Aria mamukiririo Utana uyu matirahitha gikeno kiao makiuga ni mahaturitwo haceke amu riu mari na gia kuhecana cia undu umwe na arwaru aria mari nao micini kuria mamacokeirie ngatho cia mwanya. Na kwa vile mmetukumbuka, hii kijiji yetu ichaikumbukwa na community yoyote isipokuwa hii Hoyo. Tunasema ni asante, muendelee hivyo hivyo, mmetufanyia cleaning, tumefurahia. Chakula yenye mnaenda kutupea Mungu awabariki. Shukuru sana kwa maana mmetutembelea, na si leo, mi kama the whole of this week nimewaona, kwa maana walikuja na wakatutembelea, na hata wakaingia kwa manyumba zile ambazo watu wamekuwa wagonjwa, wale ambao mtu ni mgonjwa labda hana kazi, ana watoto, na tumeona wakiweka mkono yao kuwasaidia. Wacha waanze nyumbani, na wameanza nyumbani, na tunawarudishia shukrani sana 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 kwa sababu wamekumbuka wana kijiji wa South Sea, na tumefanya usafi na tumefagia mitaro na tumefagia barabara na tumetoa uchafu na tunarudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Haduini Hakameme TV Getwo Waithira wa Kihara.